ช่วยกิมัดบกองสันเลอุโมดียกับ Medical Institute ฮัจิกาบาลาปูลกนาตกาองบักอินเดียกันลองกรีกับบักคิวฮับบารอคิเลียงฮัชวาอุสเนมอาร์ฮจาร์ซาพุนโยริงกัดกจินสนอกตีลังจองที่ปัดบาYeshim Bintaw Amit Shah hagasni rakhe yakasi RPF Rising Day kabab prapusaw ha Jadakpur ong ba kajing yakun persha yaki le no Mawis hatan badstar kalong benta hakalinti jong kajing jong Yatai kaying dobar halor katnus nem kajing king umyam kanne ong umenjigat na transport badang pentray kam sakaway kasurok baniyat na jingking umyam But pinramjur ka Congress ha Meghalaya halor ka jingsha weng de khol nong yalam ka AICC Rahul Gandhi na Lok Sabha ong uba Ronnie V Lingdo bakalong ka jingma ya ka sinsha khada ki khubor ki babnya Umenji rang ba do ka riu Narendra Modi ulapin shlur ya man uwe pa uwe nong India bandon ka jing no senyang sha ka ban pinlong ya ka India ka ri ka bakyo habaro kiliang hashwa usnam arajar saupunyo Ula ong ba da ka don ka jing artatin lada ka India kan la na em banlong ka takari ka bakir sya prang hakiniki arpusan snem ensala ban ajubab limba ka sankap se sidhi bat ka sap ka prayas Ula krenya kani hakapor ba ula play ya ka Shri Madhu Sudan Sai Institute of Medical Sciences and Research Hamudenna Hali kabadon Hachika Balapur District Jonka Jilla Karnataka और इसलिए भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली मजबूत स्थिर सरकार ये कर्नाटका के लिए आज समय की मांग है कर्नाटका के उज्जवल भविष्य के लिए ये बहुत आवश्यक है Menteri Ketenat ki Kampoyeng Amit Shah ula ong ba kajing yakun persha ikile na Mawis ha Chhattisgarh kala lon menta ha kalinti jong kajing job Ula ong ba ketenat CRPF kala le ya kakam ka bakongsan ha kaban pinduna ya kajing don jong kile no Mawis Ula krenye kani ha kasi rakhe ya ka CRPF Rising Day ka ba prapusaw ha Jagdalpur hinne kasngi ka badai ka headquarter jong ka Bastar Division ha Chhattisgarh Ula ongru bakisipay CRPF kilabo jingma yala ka jing em hakaban wanra eka shongsok shongsan nakabenta ki jat binriu redpan 84वें स्थापना दिन के दिन बस्तर में यहां खड़ा होकर आप लोगों के बीच बोल रहा हूं उस वक्त सीआरपीएफ के स्वर्णिम इतिहास को लिखते लिखते 2249 जवान वीर गति को प्राप्त हुए मैं आज इस मंच से कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से सीआरपीएफ के वो सभी 2249 जवानों को हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं Kajingelang balai sngi jongki Vice Chancellors halor ka Transformative Higher Education for Atmanirbhar Bharat kalakut no hinek sngi hakaba ulat ke jela Assam ugulab chan kataria ulalong ukongsan Lapenlong ikani kajingelang da ka Association of Indian Universities lani ka AIU New Delhi ringkat ke jiasnok tilang ba ka University of Science and Technology Meghalaya USTM Nadu ka arpulai terik hadu ka arpusan terik mentau benai hamadan USTM. Haba ai jingkren ukataria ulai kuble ya ka AIU bat ya barok ki Vice Chancellors nakaliang ka jela Assam bat barok ki jela hakathan te lambingi ki belawan ban yeshim bentalang. Menteri Ketenat Puli Putih jong ka jela Meghalaya urakam e sangma ula ai jingkren sya barok ki bayawan yeshim benta bat ki belayas no tilang bat balasya khot ngobha. आत्मनिर्भर भारत जो विषय का चयन किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अगर सारे विश्वविद्यालय को और यहाँ पर राज्य सारे विश्वविद्यालय को इस और सोचने के लिए एक दिशा मिले तो निश्चित रूप से हम जो कल्पना कर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु आने वाले समय में बनेगा वो आपके और मानवता के प्रयत्न से निश्चित रूप से उस फायदा को हम उठा पाएंगे ऐसा मैं आपका बिल्कुल उम्मीद करता हूँ
Menteri Ketenat Transport Abu Dahir Mondal ula pentep hakayin to about how an ke jilla ba ke jing penteri kam ya ke surok ke bandai sya jingking umyam ke balong ke jingirap ya ke jilla bat ke bapinyes no ya ke jilla beper hakatan chute lamingi waladai kilat kilenti lasyem ban pen klan shu ya ke jingking ya ke balate haus nam khat kendai spa riupusan Ketenat PWD bat ke National Highways Authority of India kila persyang banwat ya ke weipat ke surak kenang banlat na ke jing pendan kam kha ya ke ni ke jingking. Ulai itu apok ke yeng hinden ke sengi ladon shipun ki jing ai jing mut na ki dekot hakapor jong ke kenta ke li jing keli kenang ban penti kena ya ke jing shingan jong ke jingking umyam. Hadian ba UMLA kaliang persya uba Arden Basaimad ulara ya ke jing keli halor ke jing shingan jong ke jingking umyam bat kadam. PWD and the National Highway Infrastructure Development Authority, they are trying to get another route so that we can avoid this breeze and the new road can be constructed. Moreover, sir, this stretch of road, as per the norms laid by the National Highway Authority of India, is qualified for 4-laning. So that process is being on schedule. Kaseng Congress Meghalaya kalapin remjur halor ke jingsya weng dekot na Lok Sabha ya unong yalam kaseng AICC ubalong ru UMP ka na Wayanad u Rahul Gandhi shisngi hadian bakaying bisya surat kalapin rem bat rai bat set patok hadu arsnem hakabayade bat kamukot duma Punjab buram unong yalam ka Congress Meghalaya uba Ronnie V Lingdo ulaong bakalong kasinjam kabama bat kabaru bo yak jingma yak sinsyar khadar baki nongyalam kaliang persya kinsya weng dekot bat syakem klem kanu kadaw kababiang Christian leaders arrested and the disqualification was so fast. There's no room for an appeal. Yes, he may have said something, but then I think this only shows that the defamation case was pre-planned, predetermined, is to get a reason to disqualify him as an MP, and once convicted, then you are disqualified, ineligible to contest in the next 6 years. So this is a very dangerous trend. I think this never happened in the history of independent India. ka 5th All Jantia Open Boxing Championship kaba arsngi kablasang Hamadan Latlabo ya kabalapin ya da ka West Jantia Boxing Association ringkat ke jinya snok tilang bat ka District Sports Officer West Jantia Hills District baro lang ki dan hadu khatsan kinhon kinthop ya ki jinya lekai semi final jong ki thop baper hakasngi play parda Haba play ya kani ka limpong u Superintendent of Police u Banshong That North jong ka West Jantia Hills u BD Marak ulaya ro ya ka sinjok ka balapin long ya kani ka jingela kai ha ka ba ki samla ya kura kin yo ya ka lat ban pin I ya la ki sap ki phong bakidon Mentapa inya pe jinglong jingman ka sunbeneng Kajing shit kalong arpo point san degree Celsius bat kajing kriat kalong shipo point pra degree Celsius. Kajing singam ka hau kalong nyopuar na kashispa ka por minster bat prapusan na kashispa ka por janmit. Kajing hap slap kalong sign point r millimeter. Kalaban dan kajing hap slap ka ba malumala hakikat tukat ni kibenta. Sashi se ni pat ni penken mau pi baye kani ka khubor jongi pilaru ban pet haka jo ka por haka YouTube channel bat ru pila ban pet yaki khubor ba man la kasngi haka Facebook Twitter bat Instagram jongka DD News shlo Shoban poy shabako jongka tuk khubor ni pet biang sashi se ni kimat bakongsan Leo Modi ya ka Medical Institute Hachika Balapur Karnataka ong baka India kan long kari ka bagyo habaro kiliang hashwaw snam arhajar saupunyo ringkat ka jiyas nok tilang jong kipat ba. Yeshim bentaw Amit Shah ha kasi rakhi ka CRPF Rising Day ka ba prapusaw ha Jadalpur ong baka jiya kun persya itile no Maoist hatan bastar kan long kabadan menta kadon ha ka jingjong. Yatay kay yeng dorbar halor kat no snam ka jingking umyam kanne ang umajigit na transport badang pentray kam sakaway ka surok banyat na jingking umyam.
Bat pinremjur ka Congress ha Meghalaya halor ka jingsha wen ka khol unong yalam ka AICC Rahul Gandhi na Lok Sabha ong upa Ronnie V Lingdo bakalong ka jingma yakasin siya khata. Te palok at ngila por siya bakot jang ka tukubor jang imenta ka janmet hatup ne siya yang pila siya si ha ka jukopor ku play pi baro. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी